Vlogger na bang lahat? Makiat karon pag may ka-update og long video sa among kuan YouTube channel. Oh, Karon pag taon may naka-kuan, naka-update. Karon pag taon may nakabuhat og kuan long video kay kuan ami ka lugar, busy na mi sa buhat og kuan nga short video. Oh. Thank you 4,000k followers. Thank you. Thank you. Thank you. 4,000k followers. Thank you. 4,000 subscriber. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Nanami nakabot na gyud tawag 4,000 subscriber among YouTube channel. Boom! Nabisi mami sa among kuan oy. Nabisi mi makiat sa among pag edit og mga short video. Bitaw. Nabisi mi makiat sa pag edit ng mga short video ni Kajin ba. Na-focus mami sa short video. Nag-focus. Wala kay may kahimog long video. Long video. Unsa man taon ta ni? Bitaw na busy gyud mig buhat og short video. Naami na focus short video pagbuhat og short video ni Kajin. Bitaw. Wala nagyud mi kabuhat og long video noon. Wa sad mi ka live. Wala Ka live na tong naging adlaw ka usa. Uy, usara man. Okay ra mo diha mga kayat. Okay ra mo? Dugang may kamera bi. Okay ra mo? Dugang kamera oy. Okay ra mo? Okay ra mo diha. Okay. Kami ni Kajin okay ra gyapon. Bitaw na ami diri sa among kuan ron mga kayat. Ami diri sa Atbangs Buntod. Nindot-indot man ko nag-view dire lang may nagkuhan ni Kajin ba. Dire lang may nagbuhat og long video. Nagbuhat na iglong video din. Kay kanang kuan. Wa mi na araw di content god. Pasalamat lang minyo. Thank you kay sa kuan. Thank you. 4,000 subscriber. Nakaabot na gyud taon sa hinahinay, nakaabot na gyud taon mig 4,000 subscriber. Daghang salamat. Daghang salamat kay tungod na ninyo. Nakaabot mig 4,000 subscriber. Thank you. Okay, please let go. Okay, usa to. Yes. Kita ninyo buntura. Yuta nis kung lolodokyo. Pero nahali na lang. Thank you sa salamat sa Kapion.